naga torno ngonongo mo kata menunggu kalungata to na bos ni weekend tabaki weekend to andua era ne weekend tabaki weekend andua ba matu vale per na lalai o torno ngonongo mo inda bagili no matu vale melo malang don tamana dan kinal tam boli sikeli rosanga bul cinka dio rosanga bul bango na keno rong o eu ko chia bona numdo kolo mundu muria na nungu bunau mundu baka bauta na nungu lewa kava mundu baka tambuya na nungu singa tam ia ongo na nungu I waka ta kila we kemndo mundo kila isa yau ko chiova na nundu kolo o wa binata ni menda berau ba len lotu ba vitrini tamani vilu matu vale o nata na kalo ni mengara birau na itabi kento na juga ngoi ngilanji to kila juga na kata ni raki to dabo sota rao to mai sengai bidanga na singa santa kwa kila juga yung dalak kel mendoro kuno kata sa tindembe kan enda mai juga balain sa kabo tal juga weekend na raki kata o wo nata na kalo ni o dambe na mata kabina ni ko o reda ni to dambe to me yo chini dola sa me ya bola ka mena singa tabu kalo sa singa tabu juga me biti ve brada sisa o nata wale no na ve marro ni kalo na ndim bola ando weekend da baik ngabe no ve matu vale ke butu ngame ve te dingo tamai terns ba te chine terns o te to ngoni me telfort sa kinda baik kimdo chugo te dim kalo na tamana lugan kena tam o siromai I Birmingham ve ano sa kinda baik kita lu ngane ka na ko kalo tamana lugan kena tam verton vichina ni me stoke sistangei anti meme ba te rono robo sando kinda bagi chigo ba matu vale ba vichina ni ka na ko tamana lugan kena tam ve te to tuni sa do kinda bagi chigo te lingu na ka na ko no ndo ngol chigo Scotland ba na te vale ni to samara chigo na ka na ko kinda bagi chigo ga ni kim do ba matu vale no ndo ngol sa ni me maustal tunga mi marro itu kolon no ndo ngai daki kinda bagi chigo kim do kolon tamana lugan kena tam tala kinda be na matu vale mel da shop ro no be chin tamepi chinepi al tal sung lut sa kinda be kim do chigo da ka na ko tala kinda ro no dorbo to epi manasa Bene. mungkin sebuah batu bal na karena itu pero nunggu bicinan kuyo to nunggu bicinan kuyo Joso Hilda aku kinta bagi cukup na karena itu kalau teman lu kan kenal ta ocho chingau kinta bagi cukup na talen kalau bikin to na karena itu matagal itu me biti brada sisa kita bisa andam itu na den song lot ni UK South kita bisa nunggu na kalau nggak mau bikin tapi kan bikin ni saya mata kata me biti kita bikin ni juga na kalau na ada kalau teman lu kan kenal tam me da butuh juga bos ni bikin tapi da indo juga na to ser sampai kira nga kingere ni da na ser mate ni ser babalan ndal kin men to songon
beranga ni surit kianda menda masu bikinda bagi talani be lebi leranga isama gol mai bertemu bitamani me this fourth kalau baga deng family or tongol dang chigo tabale una ta ngayen tani zandu kinda bagi chigo na tegun singa tampe na kuwa baki bitamai sara kinda bagi tal sunga kai beti sara na kabina ni kuwa ron tamana lu gan kenal tam te telingu madiu kinda bagi tine junia ando kinda bagi tal sunga sarabali tuna pos kinda bagi na taruku-ruku ngai korang ngai muri mai no kats ke tunu be kinta baki sa tam bore ni kenda na ka bina kua o kinta baki tala ngai sarabu tu na kat katoni go kinta baki tal tu na kolon even kolon taman lu ban kenal ta sangi suret kenda me so na masu tamai kima melo malangi kima mai tava ken lu be muni na ka bina kua ni rei tu mai turanga kima min duitu tu no nongo englands lagu sar tu mai viti num ni talai mena bo musik ke mni be kima mena ka mni ko wabna tik ba lebu turang ni dolo dolo sami dolo tirau nom ni mava wabna tik ba lebu na ndu impula yandu we kongon ndo ndua ado kongas ndo ndo kima mi tambor bi kemni na ni mami ba ndu bina ka turang ni kima mi ndambara turanga kima mi ni go inglanji kima ba kila tu kat kat ndra ye turang kima ba bi mata ba lebu ndra kima ba kalunga ta tu ni kima wabna te ba lebu na ni mami ndu matu bali tungo inglanji chuku me viti ona te vale uturang ni me davo ni dolo dolo ni mava ngo kime mren mendan sin kime mendan kime betal no turang kime mendan mo kime me ding ding mo kime me baka ngata pati kime me tava kana nom ni singa tam sa bola kira turang na nom ni ling ni bebo soti ena ni mami taka val turang ni rei chuku mai ni kime mendan tu turang kime me tamata intuk ndukan ni mami to kira mo ni bosoti kime ni me mol molum kira turang nom ni ling ni value takina ni mami bula antua kira turanga mninge betang maki bertuna matu vale rangol ngol tak chiki skot talandi kira ninge salvul betikira maroi rebol rangol ngumsa wa kira bikito no chiko ni mami ndulom ni vale kira turanga mi bi bakal ngatak ite diki mamo sisa me viti kira turanga ninge bosama wakanga tek kwa turanga ni bosama muni lorai turanga biki mam nandam bitungo inglands kira turanga ninge chiko tiki man masulek chikan irna tog mate masulek chikan turanga irna erna durumutunan rende nan raki kata-kata cikungo kira meningi bakal ngatikir maroi turang kira turang meningi ciku bati kiman di tikiman ciku men bulan vesing sanggai masu sangat tan ada menindombo nga sini bukan bola kene sudah sarjo nangono go be sisa para sisa Na valeu, tomanda o via o bili nakataka na bosa ni viva katau keni bekinda paki sa vakathur tigo viki anda na mataka vinaka ni koa. Da umbula vinaka na wekangu. Malo umbula, eh? Naka vakalevu na bosa ni vesurich ve vakandel takitiku mai me rau ni baulai bagi tabituka ni nomdo tigo bunsinga tabu ni kuah ve tausaki sa vesurich tigo motor sa ke sa viu ali ko tau au na numa saranga o sa via so monongo bondo bondo muli takatibu sing tabu ngai no li stali mai ko wa bili bina ka balibu wa o kai tau au verea kina no mundo page na mara sauti au seanga saranga nindu au mbo tora rawa au sa via rere bagalele na elongu ia at the same time ta baka vini vina ka wana kalu be chisu karisto ni me baka bewe kanita kikianda kada mai tiki tu ni vu vale levu ongo kanda na seanga ni rauni dana vulangi kina ni be bonua to doko sa lewa woti tikuna kalu mendan dau mai vitala no kina no tamata ya na buna ndi tal kina na longo na mataka ni kua me orao ni mai wase tu bagale lai na vinaka ni kalu en tiku buni sing tambu wiki mundo ka sing tambu tiku biau ya au ndo wakasam ta kem dona wekan sa dona kana no na raya no to kalu no ta kalu me rao ni wakataratu me da mai wakadiengu no na singa ni wakadiengu sewe the blessing of Sabbath rest ndo na kalu ngata lebu ninda kemdun ndo na pakila sar lebu na totolo ni tos ni mbula mai kiri
na utangamai na tamata da sawa wale ngamai sibibi ya na kalau salre da woti tu nangau nango kasa biuta tu kira baka tiki tiki da wawi ni binaka buani siang ni game imbita nga baka tiki tiki na kalau ngata ni Sabbath rest se mbulia nga na tamata sa kilau koe the need for the Sabbath rest to us humanity kaya sanga mi baka botongo ada me reda na kaya na kalau ngata ni rau buana kalau me vakatara me da me vakadhengu tiko ena nona singa ni vakadhengu o ve vakadembere no to vakasama ke ndo mbeka e tiko re rai sang ni lomana tiko mbeka na mai tiko vakasongo ni vata ena vata vata ongo se ndo mbeka e tiko re rai join mbeka ngama imbele tanga ni sa itu betul ni song lotu Una no mo vakadembere kenta na vakanana no ya senga there is truly a blessing ni da mai ndambi tiko na rukuni vai tisu karisto na te buni sing tampu ni kua menda mai luvata kina na loma oda ni lomanda na ona singa ni no daka ke no sana kala wada ni na kala ngata levu ni rawa ni da mai vakadhengu tu ena nona vakadhengu na nonda kalu ni ubari takatiko yake mdone kangu ni mbere tu tiku na numa meu kera talanga na vivo soti ke ndu mbeka itiko siang ni bina katiko na lomana na bukungu ke nungu vale na no to na mai vitala no taka na bosa ni kilo na mutani ko ker me busoti ke rawa ni una dingo mitalenga mero tundu ndo tiko ni kila na vata ngo me una vakatetea vakatundu no sartuka ni na bosa ni kilo ena dela ni no loloma ena mataka bina kanikuan Nimber ni datu tiga o na numa mitu sura tala mata pagondone al tambu min do tala no to masu. Ni mami kalau undau lo me lo malangi. Ke mami kereta le bakandu na alumni na lo tambu. Mai bosa tale beke mami ni mataka bina ka ni kua e viti ka teko ni singa tambu tiko na asa ni buru kandua. Ke me baka bina ka kina no munisa be sorba kina dalana mai kalibari ni sanganga kina. Me rao ni omnipresence. Me rao talenga kina turanga. Me kitu vakadora. Me kitu torndundu yani. Ndui asa ni bononi buru kitu mbula kina. Baleta na nomu ni sama inganga kiwe kitu. Ni bosa baka indina. Wiki mami na mataka benaka ni kua. Kaya kabitiku mainas ni buru kandua. Ni umbie na nomu ni rata o dala. Na ngau ni sala ni vei tartara e waka dhuru tiko ngome. Kaku ni takosa na buni dha. Sina nake dha ni tamata. Ngoni na langiti rokobi tiko ngani ni mamina ngarabi kemu ni tiko. Chisu ne bambula. Amen. Pina wale. Na ulutanga una luma me tutou vitara no kina na mataka ni kua. Excuse me. O kila ni sa ambiu tiko yani na no to poster. Na ulutanga na the blessed hope. Na nui mbula. O niko waka ware takatiko dona vakila me ikiri na totolo ni mbula ke burubura na tosu ni mbula ke burubura ki mamingo e viti a vikem ni na tume balang ni rele ni dona numa tiko ni sa that Fiji is underdeveloped or still in the development state o kime sa vakila taltunga na totolo ni mbula ko e viti kita talanga sa barumbu ko tal kita talanga sa tigo tal na monit na sasiangan indo yang ngalala mai na mati sasiangan indo yang ngalala mai ena lenga nimbula ke burur ka vakavunga ke mdona kangu ena vuku ni mbula sa didi bakian tuki no burur sa bakando tangusi kina baka raw weekenda na vosa ni ala ni kalo ena mbula enda tuki nango ni chiko endona nui ni chiko endona nui au do ka baka wasuma na ngolon do tarake no ultanga mo amo do liado matanga weekend na kabit do lebu na ngona enda sale do tawo to ngana do vitala no ena matainga ni ado ni lutu na 7th day na singatam sabaka da sindo vitala no ta kana adventist na lesu bo rome ni chisu o ena no do nui bulu ngona bu ne vola ke no timo di no aserua ntine chin katolu
Kana kele bobi ninda warra kana kani viva kalunga tataki. Enda sanuitaka. Na ini bulum bulo baka takati kuno kuno bakante o taito itu kuno bango ko ya. Viva kalunga tataki enda sanuitaka. Kina nona rai vaka uku uku na kalau lewu na nonda vakambula ko chisu karisto. Mdona wekangwe na vanua lewu ndo tiku kinangori. Me kakua ni ali tiko ena nonda to veivosaki, ena nonda to vetalanoa, ena dela ni nonda to te veli. Ena vetalanoa ve ira ngone, ve ira nduilu venda. Me kakua ni ali tiko na vetalanoa ni wakadhaba na mbula enda lako dhuruma. Ni wakadhaba na mbula enda sotava. E tiko endua na nonda nui nui bula bula. Na nonda nui nui bula bula. Wayani ndona singa ena lesu tale mai na ngone turanga o chisu karisto. Ni ko sa libu na kasa vitalo ta kitu kundale inteveli. Vuli wako kowa. Ena waloma na tamata na siyang ni vuli kuwa. Waloma na tamata na siyang nona takadaka. Mena numingo, mena numingo, mena numingo. Ka ungana ngona e ali tiko na utundine ni nonda vitala noa. O ya me de vitala no takana nonda nui nui bula bula. Nindua na singa e na lesu mai na ngoni turanga o Chisu Karisto. Gona kai tuko no Mrs. White kana banda na great controversy tambani Ronan Raudi subluka diwa. The doctrine of the second advent is the very keynote of the sacred scriptures. Ndo banana lesu na tu banana lesu na kai bola polo vero mi cornida. Arote mi tukul bango ko keba ka enda sa baka nui nui menda rawati Karisto enambula ngaongo. Bola polo bitimodia. Kapolo timodi na mumbula tiku mai bola ko vero mi cornida. Go tukul vero li lotu ko keba ka enda sa baka nui nui. Keba ka e naki tiku ni nonda lotu. Keba ka e motive tiku ni nonda lotu. Membaleta ngana kanimbulongo. Kabungan kaya babalang. Abang pola, the result of it, we are the most miserable. Kaya na tamata vakalo loman dundua. Unita kanina vibuke ya vikend. Aroto me kao Mrs. White. The doctrine of the second advent is the very keynote of the sacred scripture. Labunabuna, menda tata kumbikina, why blessed hope? Labunabuna, menda tata kumbikina ene nui bulongo. Baleta, kemdona wekangu, go mata ni bunango. Baleta ni ayala takasarenga na ngoni turango Chisu Karisto. And with God, a promise is a promise. Amen? Iyo. Wana kalau, na boss ni ala, it's a promise. And ayavonga. Ono numa na sali ndende kumbukumbu na marama ya, na watia paramo sera ya na sa rongoda. Ni na norto lako na bulan ni vital nota ki ni baka sudu ni kuli taka na lube ni vos ni ala na maramungo ngi ndende kumbu ko ya ni reda tu na itu bakin no bula ke na nona sa angasi sama tua sa sang ni rambe ni kete ngoni. But with God a promise is a promise. Di bilang na ndo so tabutu na rakinimbula baka duka sa katiko sa baka ndo tangusi ba rawayani na nonda vakambauta na nonda kalu. Labunabuna, why blessed hope? Because Jesus made that promise. So ni wase cinka ba tikene tolu tu bango ia ke vakaka usalako ka vakado takana tikini menundo. Au na daba? Au na lako tale mai ka kauti ke mundo viau mundo tiko talenga ena vanua kausa tiko kina. That's the very reason. Menda vaka nui chikin. But wana kalu with Jesus a promise is a promise. Tatakumbe na bos niya lalo. So nangon sanda na may tabitiko so kay mber na bos niya lalo. And na luma ni se chikutali na so na kami de bakador na luma men sa kotalin da lotu sa na luma men sa baksabuling tali bakalilay na luma men sa biu and na luma men sa nangay lesu tali may. Yo weekend na bakamboto tiko na bos ni kalu. Yan mataka ni kuwa. Da baka nui tiko kina bosa ni ala ni kalu.
because with God, a promise is a promise. Karua ni bakasama. Love na buna, why blessed hope? Keni karua, baleta, ka bango chope, na wase tin ka dio tikine rusulu kalima kine rusulu kabitu. Ka chope. The reason is because my redeemer lives. Baleta ni mbula tikuna, nongudam, na nongu ibakambula. Ono no mananga singo, ni sa le kere o setani. Le kere sarang o setani. Le kere sarang e loma lain. Membau, metemaka na tamata ni kalungo. Kana kalu, lakaba na kakedo igu bedakaba, kakua ngai ni tarang no nambula. Tokila na keni talno. Chuko nando na singa, yali kere, kila ne bolta mo na baga ndeu da baga lele no bolni chope. O chope milionaire. E tamata rawati kwa. E lebro nangeli sipe, lebro nangeli bul makaw na manu rembini wa. Toko chope ndona singa regla ko dili mendona tamata la kitiro mo ni samati kede mo don. Ge kede mo don ka tokiana. So toko nga chope sa nga toko ko me ngangia na kali bo yado bani yali kede bo no niyo. Sa tukun tali bani tu samati kede na lubena todo. Se tu nga chope mi tobo le mengangia tu na kango ke mdona kango. Sa la ko tale men na witen sa re talo chope sa tigo butu tumbu tale men na matangali mbo maingo me ya pana pakan tu mburi ndalan. Mosi. That's a sign of sin. Le imbi o chope na mbili ni kor. The very person na tamatan duan na lumo chope. Me atu esane na ngau no so tabu tu kina nan rengo. Ni sa yali kede buana kato do na wachina. Ngai tuku na bango buana wachina. Chope, waso bada datang na kalu merau nyo da. Mo rau nyo mbula. Go na tuku rongo bina kan ngai tuku na bango chope. Ako siya ngau na singrao. Balit na dama? Balit na new sakila. Sambula na new sakila. Ni sambula tiku na nongu vakambula. Ngai kabango chope. Ena tu talenga e vurvura ena singa maimuri. Amen? Wakasamtaka. O chope, ke refer to na vitala nongo ena first coming. Na first coming ni Chisu Karisto. Ke andondo mesa tu da ko chope. Dina? Iyo, balata kali voltambu. Dina ngone rere miki no Chisu me ko chika ena tandola ke na bulumbulu ena tu ena liu todo komando ena tu ki Karisto ena ngai muro kenda. Yang ngai singi ada, kaya mbele ai vanjin jin bulumbula. Ni tiki ni voltambu ngo chope ya sing refer to na first coming. O Chisu. Ya refer to ko ena da. Ena nona second coming. So the blessed hope e sangan indona kanga e mitongai nga ni woti na nona basi kana ngoni turang o Jesu Kristo. Na inini mbula e se vitala no tu mai e na vela lati makawa. Chope after all na levuni kaya lo chope e kania na wai ni matano chope. E ba elia na ka todo ko chope. Ngai bango kwa. For I know that I read lives. Sakila ni sambulti ko na nongo bakabukla o bakasam taka. Ayo mendanga do yado. When we hit rock bottom, angona do sutabu kina na kaya sambau tumbu saranga kina na nondo loma tar taka na kalu. E vida weekend do e bakata ki chope. Menda valatak, menda tukuna. No, I will stay faithful because I know that my redeemer lives. Sangwala nga e kabango chope. Ena tu talenga e vura ena singa mai muri. Go talento na buna menda baka nunu kina na blessed hope. Go tevita. Kabango tevita. Let the heaven rejoice and let the earth be glad for he cometh to judge the earth. Ena mati choba ni salako mai kokoya ni salako mai melewai vura ni salako mai kokoya ni salako mai melewai vura. Go tevita. Tevita se mbuloko ni mbero Chisu Karisto sa baka nunu ichiko tevita and a blessed hope. Aisea go indona tuku baka dirolo mongo. Aisea ena wa sesu kalim tikine walu ke tikine diwa. Kabango Aisea ena baka utia sarana mati ko koya. Ena turanga ko chova ena tabu ena waini mata maina matandra nata mata kedenga. Ngono buna ena ndoni menta baka nunu ikina ena nona lesu mai ngoni turang o Chisu Karisto. Kitoba buvali o kelai na sobi kemni na re tiko na vola mata
Wakaongo in madhaw sawit. Yadhu waka sauri wiki tu in dona mati. Dona tinangu leilai. Eh? Lako ngai dhaka in mataka ni singo ya. Kima misanga ni kila wakandua na wekana. Ni say uti tiko ni nona matako ya. Dure na ICU na singa lebu. Bernin romu na singa na kabi di baka rumbuka. Tibu singa tambu sa uti. Sa dhabuka na noni dium. Bango na singa tambu na madhaw sa uti kimami. Oso tiko ya na nito chiko maybe komba. Kemile waka isa tiko kemile vitala no tiko kemile tangi tiko. Ni yadho tiko ya sa kambi tiko ena nungubaka sama na tiki ni volta mo isa tatata kume ena blessed hope balat nakalo ka isa ena vako tia sarna mati koko ya na turang ko choba ena tabo ya na wai ni mata mai na matandra nata mata kedenga so ngona ndo borongo tu suni tutu bango do sanga suti sara nindo basika ibuni lo manda la kelen bimbi langona saya do kina weekend me ali endua me ali non nai ali non ta ali na watinda bago sibi wakana nungo na tinango lele yo ya ni siang ni toi mati siang ni bon tabo mbulu bila kasartunga mengai adobi ko ya mati ya na matangali vital tala musi ya enda sa tata kumbitiko because of the blessed hope nangone na lesumiki nangone to nango Jesu Kristo kaisia there'll be victory over death enanganga nangone to nango Jesu Kristo ve mati rabtali dotale na bunongo lakadaka wasi endua tikini chini kandua kawango na ngilusi virto na pistol no to sa mosita to na vitala tala bagadilo men matakan singa kawango langilus ko chisongo ko kwesa kautani dhake veke mdo kilo malangi ena lako tale mai bakakina me bakanda usa redi koya nisa lako kilo malangi niko sa libu ni rongorong baleta na lako mai nangoni turango Jesu Kristo oke da kilati kun dhamena na wale na itobo na kandina me baleta na listu tale mai nangoni turango Jesu Kristo kemdo na bekang me adabo me nangonongo au sabe surich kana tu me tole bakande otakayan me dalai tukuna yani ni chiko endua na nui mbula wakati kala wasi chin kando tikine chin kalima baleta na buna me dala baka nui kina na kato doko endare nruka tukina ngona na tamata na kalu when Christ returned nangone lesumiki nangone turang Jesu Kristo he will reign kabango choni na maten tu ke burongo sanga yado me nona turanga ani koe na nona Kristo ia na lewako koe kasenga ni mundu na lewako koe kasenga ni mundu ela kai vo dirlo loma kina na tata kumbe nona vos ne ala na kalu because he will reign forever and ever. The kingdoms of this world are become the kingdom of our Lord and of his Christ, and he shall reign forever and ever. Signs of his second coming. Wala takala kalong da babinaka ni kalong sing beach kana tu men da kaya mo tiko na bonua buto men da lako tu kasyanga na rara me bakaram takino de lako kani voltambu ni tukuna mai vikitu seneado ni laida ni vikaungo dhaba na ibakata kilikili no mulako mai kene ibakata uti ke burur kalau suletu na signs of times right ikem dono kang au sariri ko lebu ni lebu na ngone da mai vital no lotu ni kabit sa da mai focus si ko na signs of times ado ngana covid dor kala mate vital no mai Rome dono vital no da mai mosoya ke vital no Bare na ngula dapat tigo na core business di vital no na ma di wasiru sulu ka ba irasar. Kani volta budi this particular gospel me kau ibura sanang kaya ato na daw. Na iba ka tao ito. Lele chuko no vital no tak. Na nanda raw ni daka chuko pati kaya nakalo. Me raw ni ato na end time. Na iba ka tao ito.
Lebih ngono nda may tawo ti ko na Signs of Times. Kasanda lay crisis focus kina na nonda wa ready chisuchu kada siang ni ready sa siang ni crisis centered kina na nonda baka ready ti kuna nonda baka bula. Science is there, it is not bad. Sa kau chisu me ni bakare ta chisu kina bali bimbi talang na Signs of Time. But wuto sar ni vitala no na end of time o ya na kena ndo wasia tiko yani da tukuno tiko yani da kuningude na bakan jilin jilin takatiko na ndo bakan bula o chisu karisto tigri singa iya na singa ko ya kene tigri singa ko ya sa senga ndo kila ko irenga na ngilo simelo malangi era senga nikila se ko koina lumena ko koya dua dua nga na tamango ngwa ka chisu na nona lisu mo lango ni turango chisu na nini bulong-bulongo siang ni dua kila. Sarote me bunia na kalu na kaongo. Baladala. Enda kila bina. Balad ni bina katanga na kalu. Me mai kauti ira o ira era yalondina. Siang ni ira na uoni baka bonto. Eh? So era we obos mata kambaka na kalu. They're reading the Signs of Times. Oh, se voleu. Se ungito talemat. Se o daka talemat ako. Se o daka talemat na nisingitam. Se o veno naktale leutal naka. But nakalo vina kata me raida na tamata yalondina. Come what may. E na yalondina tipo. Me adoba. Ninda sabeta take chisu. Eno. Dapat ko no chisu vikenda? Amongst all the promises, amongst all the signs, amongst every other things he says about the blessed coming, the very essence of it, let everyone be ready. Let everyone be ready. Baldala singkila tu na non debi singa ni mataka. Kabango bolango Marcos Pilomadiu. O koya mundonga ibakarau tu. Ko ke mundo telenga. Di salako maina luminita mata. Ena tikini singa dau sa senga nila. Dau sa senga nina numakin. What's therefore? For ye know not what hour your Lord doth come. Therefore be you also ready. Arote me kau chisu ena madiu ase rusubul kaono. Do wakatawa ka masu. Me kako ni rawai ke mundo na vere. Tatau ni chisungo. Ninda wawati. Vida na kai vina katokwa. Dua, menda wakatawa, kene ka rua menda masu, kene ka tole na madi wa seru sa kawalu, sanga tiko kina nonda Great Commission, waya ina nonda na thaka tiko bata kikoe. Ena kena kau yani ni tuku vina kongo. Senga ni utira. Ono numra na ruto na italano e bola mari kana wase tini ka ba. Na italano ni baka tawa ka mas. O tira singoya ka bonga tiki terus lukoro arsa lako kinandona sana na dana ko keli se mani sa kai ko ko ebe ira non ti se peli. Do tiko ngai be. Do tiko ngai ke me un masumanda. Asa kauti pita wata kai ko koe ke che mesa ke choni. Kena malemba lebe tolu ni kum tamati dore ne vital no ena mari kana wase tin ka ba. Do ira ti se peli, do taleo di. Do pita che mesa ke choni, do chisu kariso. Tu no ko virtu na lala ni virtu no tisi sa ni ke desi main tu ko do tiko ke kem do. Okay, do la ko mena tolu, do tiko ke sanga ila ko sar rokwa. Angali masuka. Ndo na kanga ya drobyo kan. Mo de orto na tolu, mo de talanga di. Tatangi sartu nga no to iken ro na mateni kumkum. Mateni kumkum. Tatangi no to iken. To na le tolu le mo ko mo de. O de nga ba tau chuko. E ba tau chuko na ngoni turang o Jesu Kristo. Kumdo na kang na dalang kay du so mga ba katay iken na kumkum da bi tu kin na mataka ni kuwa. O de tatangi ba binakati ko no iken. O de mo de tiko. O de ba katau tiko. Ke baka tu redo po malua na vitalo ni mas ni chisungo gosara nga na buno ng gangati ko na mitiko na buro o chochi no na masu ka Mrs. White nang ganga mi kalibare sa rawa nga ng bongi ni singa kandoa no na masu tiko no na baka tau tiko to weekend rebyo kan sa nandini kini na bika no tuko na ndurulot ni na siyang ni raw ni na pa gitu takatiko no na dambul ni baka raw
Dina ngani rongo-rongo bina kana inu bula-bula. Dina ngani totok na keni tala noa. But ena sana kandua ni nunda baka rau. Ena siang ni rau ni nunda baka gitu takatiko. Nambula ni nunda baka rau. Na kalau kabdona bekang kabango aisian wasilim sulu kalim tikinono. Doda do baka sanga raitioba ni sadap ni se kune rawa. Do masuti koe ni sadap ni sa vol ya katiko. Dona ngona kala malambal kem dona bekang. Na vital nongo e baka sanga renga indona kae nandona ngona nadap. Sana singa le kune rawa. Sana yali. Masuti nga indona kame vola kame batakeleju indona ngona sana yawa yani. Isa na singa binla ko ya. Dala re dala ngale kaditu, dala masu. Dala ker wana kalau me bola kame sa sing bola karao. Dala ker wana kalau me kune ko sa sang da kune ko rao. Ni se kune rao, me bak sangarai. Ni se rao ni bola karao ki buni loman dala kalau, datangi di ko ya. Me rao ni bola ka ki buni loman. Madi wa ser sulu kalima tikilen doken tikilen singkatul bul ni baka rao ilo ke. The parable teaches that God's people must always be spiritually prepared for Christ's return. Non dole menan to pakarotiko. Ena nona lesu mai no ngoni turang. Do klam na kamla talang no ni 10 virgins. Do kerikim dom don gele ba wili katok. Na was ni bolo ya. Pagkatakila was sulu karot kini rus mabu. The final promise. Na yoti ni boro misong na boli batakila. The final promise. Surely I come quickly. Amen. Sa kako koe sa wakatakilana vi kaongo. Endina kau sa lako kusara mai meni. Kau choni, ni lako mai, turanga chisu. Ubaka samtakatiku na vika ya dhubana tinangulelai na madha sawati. Dona wasi lebu ni bio kani era vara itakatiku na nondra lulubu nondra tangi na social media. Doto na tagline. Come, Jesus, come. Come, Jesus, come. Berarti sarui musi na vika ado tu vikenda ene o church ni ngonu. Kabango Mrs. White na banda and on a bola and testimonies for the churches. The coming of the Lord is nearer than we first believed. The controversy is nearing its close. At every report of calamity, we should ask, what do these things mean? The most solemn events of this earth history are soon to what? To take place. Dakuni ababala, dakuni mai abalatin do bambauta na veka eda kava chiko burura. Ke ndona ka menge abala chikin no bambauta ke ndona ka mo ngai loma lenga taka. Kamo ko miswait. The most solemn events of this earth history are soon to take place. Sember chuko mai kem dono kan. Sember chuko mai. Nakaya chuko na Science of Times ya chuko mengo. Gore vakatara chuko na kalumi vakatobuli chuko kina nindaro bambauta. Iya nakai sember ni atu chuko mengo. Ngoe nakai yabalata na ndambula na tamata. Kurena banda, let the watchmen now lift up their voice and give the message which is what? Present truth for this time. Let us show the people where we are in prophetic history. Lebunangon sa anda do siyang talang ni Vital no takatubo kalibo na luto ni Kabitu na daw. Na parofsay. Na veka bakalungat tayo kyan kila nakalu. Lakalak nga sa dalay lebu na nanda bunau, lebu na nanda rongo sali tata wiri tali sa bakandalay rongo tali tuna nanda Vital no bakahir tali tuna Protestant churches o ira na luto tali vi mata luto tali so. Kada sa ngule da na core message sule vi kada na kole ono numa metu chini na bakasa maya ni kwa laba na present truth koyongo metuli tukunain o vichi ni kwa babaro tukuna fiji for Christ o mdo rendo contextualize taka na initiative ngo ene no mundo yasa ni buro endo tuku kina ene no da baka takila chisu karisto yani kibeira
That is the present truth. What is the present truth? Present truth. Na kena proclaim taki nga. Buno taki ani na tuku ni anglo seletul. Wakata kila wasi tin ka ba kine ono kine lam kine tin ka rua. Mata ni tuku na anglosi call to worship the creator. Menda tuku na yani ni chuko endo na ndau ni bimbuli. Ke kana lebu nga ngono enda la panga ngalu ekina. Esa nga indina nga na baka sam ni tamat mbala to the existence na tamat. Re na tigu bunji na nga endo na kay kathambot. Re na tigu bumbak nga en apes. Yang ga evolve and the evolve men nga yado me tamat. Men account taki bukata na baka sam baka ya. En account taki nga ke baka enda kali baka yani. Ni mbula tiko endo na baka mbula. Ni ambuli kenda en ngete nilingan. Ni asulia na nonda idhengu. Worship the creator. Ka deserve tako kwa. Me raukina ninda soka low kangarabi koe doanga. Da tukuno talangan ni sambale o papilon. Sa siang na nui tu e buru ni kuah. Me bakaruna tamat kina nona lesu talimai. In summary, ko nga nakay tukul na katul na tukul ni anglo sila tul. Matay, worship God, ken karua, live error, ken katul, stay faithful. Simple as that. Simple as that. Leblang ono nando may complicated na baka madali ni anglo sila tul. And sa andoli na numatal tu siya ka mula ko talifulton, bigyan mi bich. Became doon na rilibang seminary courses tali na zona theology school sa tunggol, then you can proclaim the angel's message. Yan. Simple as worship God, leave error, come out of her, my people, and stay faithful, because Jesus is coming soon. Yan nga, nauto ni Vital na baka taklawa si Chin ka ba? Unita kanina na tumikadake, na baka nananongo, kami bukia, nanonda na tuba ka rauti, medali tukunayani, ni o papilo ni sambali, kasana rawiken de baka ruta ka na tamata. Final crisis, the mark of the beast, go talaga ito na kami dali tukunayani. Wali tuku ni loloma. May baka balik-balikina. Before the coming of Christ, nimber ni baka ririta kitiko na blessed hope ngo. Na yado na bi kaongo. Baka barita kitu. Na bolatam. Wotsi na gayado na vinrengachi na kalu. 144,000 God's faithful servants receive his seals. Baka luray na baka tekla na wasibit. Wotso yan, the sangare sa langay song na katumbo ni loloma. Basik na time of trouble. Unongo, human destiny decided. Kaya sana kila sartu nga ike. Hindi sana, tada ki chiko na bangal nga le chiko na kalon, na babali binakta chiko na kalon, na kaya chiko. Sada na vivi na be ulni bono, may tulo mga vatu, lutuki kay may. Balat ni da sartalata, na vinrengati, na kalo. Council of the Churches, kabang bata, the great crisis is just before us. To meet its trials and temptations, and to perform its duties, will require persevering faith. But we may triumph gloriously, not one watching, praying, believing soul will be ensnared by the enemy. Kundo bi kan mga ulumbal. Kundo bi kan mga ulumbal taka niya siya nga niya ambao won taki, niya siya nga niya ba kila kataki, ena baka sa mongo. Ena bugu ni beka itungo ay matang. Kabang bana, will require persevering faith. Na crisis, chungo ay matanda, vinakatkin sa nga wala nga ni bakang baut. Sa edta kay kena, pandindo na baut na persevering. Persevere. The great crisis is before us. To meet its trial and temptation and to perform its duty will require persevering faith. Persevering, baka bichi. Ngungu matua. Sa nga wala nga ni bakang baut wala nga. Bakang bauta ngungu matua. Baka na ito na bakang bauta ngungu matua. Ngona bakang bauta. Kaya siya nga ni duri nga mentabo. Duri nga mentabo. Na bakang bauta ngungu matua. Na bakang bauta tosot yung nga iliw. Kabang ko na tamatabu ko Solomon tulungan ko, the righteous fall 7 times and get up. But the wicked falls and what? And stays. And a persevering faith. Kento siya.
Kan sabakana ngona nganda may mulmulum kinan da lotu juga ngona nganda mulmulum kinan do nakay da lutu kinan na bulan ngo do makna dan jigin jigin tao langau na saranga ya kem do na kamu nangau na via volle kan do kina vigo chisu oi go ngena kita vigo mo biu biu mo le pa vina katoi ko rama go elus tala me buana kalu ayo and ngule da buti go ni ya reverse psychology do tani na no no mo na kalu no no mo ko langau no saranga lutu kinan bulan rugo go nangon me volle kan kina vigo kento siang o do so ta o sana singi join na singi tau mengo kira o bi pala ke ni tuna o ya umba di umol mol lutu o tomba di vite makina nongo tau bu me bonu ndakaka o samba di lutan waktu ando vital siang nangono sarang au lutu kina go nangono pe pola kini bi go chisu mo pola kami buana kalu baleta na kanji di kam dona kam siang anjini ndo na kau e tu be kianda wakata mata ya ando tamu sakani mindale baka binak tai kianda baka tai kianda mindale ron da listo le mekino buana kalu eh the righteous fall 7 times and get up, but the wicked falls and what? And stays. Yeah? Yeah, ngona tu turun orang bilang kana banda. But we may triumph gloriously. Not one watching. Siangan indo endo en rabuti ko kango. Not one praying. Sindo endo masu. Not one believing soul will be ensnared by the enemy. Siangan indo. Siangan indo endo en rabuti na baka bulun baka raw. Raw baka do nila nganga bua na keda mer woti kem do na kanku sa woti na nda songon ka tumu ni loma ngona buno sa kemi basi kina na time of Jacob's trouble na ngauna sa ngai lutu kina na mate da e vida na mate da e vitu God's judgment fall on the wicked. God protect his faithful na redong ngona bata klawa si chin kaon ngai lutu chuku na mate ni mate da ngai lutu chuku na karo ni mate da ngai lutu chuku na katol ni mate da and the sana waka vini vina katakatsuk nga na kalu and nona da and nona bit na komaki bit nga bakalele ndo na kena graf ngur to bimbo rabi di denyo way tui lutu na kena karua buki menrana way tui ado yuli bonua ne buru ni way to doko nangono saranga ba toki na ya ta sibia na matin singa melutu na keni kaba yar sangai rech ko ni kum go sengai so ni kum go maroro iru ti na kalu o sangai ya na butu lebu dry up na Euphrates to kila bina kongo na keni vital noa sangai literally the Euphrates river do talim baka na ngaun dalang na lum na kitarakin na prof sengo ngo membalatanga na sa sangai ngai tokon the system no sa kindapa no sa kindapa o ir era sanga tu di bakam bauta na dina na do asyerti ko bir no sa lieliadi nir sa mbiuta levi nir sa sanga ni kay tokon na system era bakam bauta tu yung dolangon no kay no sa Rambut. En ook in system ya. Right up the Euphrates. Ocho ya sangay wrong tali. It is done. In Revelation was it sin ka ono. En het tigre sin ka vitu. Mesa langay kadambot na vioni lo malang. Na langay lesumay. Na ngoni turanga. O Jesu Kristo. Mrs. Soy tukuna. The great controversy is ended. Sin and sinners are no more. The entire universe is clean. One pulse of harmony and gladness beats through the vast creation. Ngona sarang kay siyang kina na the kina ta mate wala sara sabana buru to dok. One pulse of harmony and gladness beats through the vast creation. Ngonongo sana bak sukay leus talikina na partaisi o kenda enda bakailia en ando na ngaur na kauta mata. Ngonongo sana bak leus tali kina partaisi oya. Ang kay lesu may nangoni turang o Jesu Kristo me bakana kay to buli de chukumay ni nini bulbula era na kay tudake o ir na mat tubat kay Jesu kay na kane voltambu ni na siyang talingay mutu ko na buru ko Jesu and na bita tangabat kay kweno and sa kay mureno kene na nambula ondo ba matal taka berton lubi ko ni tukutungo ni sa pa dingo nung kuna baka dingo nung tutukay o tamay o nung kumomo ando baka bola taka berton na baka madalango
Waktu tu kuna virtu. Sana singa na makina singo ya. Dito sinibutu chunga buru buru tu sana redi tukai. Tu sana redi mbui. O yer kada na kanda boleh ke samat. Nyer sana liu bat ke chisu karisto. E vei tata kena onda sangai muria ino kenda. Kabang go miswai. E nangai silitaka. Na kalo with a sea of glass. Na matai kumu kumu lebongo. E nangai lako thaki tiko ilo malai. Kami miswai na rotu tiko i witnessing. We might be landed. E na matai ningo na yado ni kine. Na korta leo ya. And then I other yani, ni sadap. Ni sa singa tambu tiko na bunua. And then we'll stay there for a millennium. Vaka tiko na vile wai. Tiko ikia. Ni mbera. Ni ngai tau na iweti weti nile wa. Me rawa ni justify taka kina wana te woro. That's our God. Ni nonda kalu. Ya kalu ndolo loma ndila nga. Na ngau noya. Final judgment. Kaya bango nangono asa nang serta kino setani. Mano na vesti ko nangara ba senga na botona ba kumuni ro tale ba ndua na wicked o ile ranjing ta kamera senga na ba boto na din ni bos ni kalo. Kana kini nang lakso butale mai na kalo ko tia ken so mai na me final destroy ta ka bakan dua na buru buru ngo na buru buru ngo e nang me bakan tember tale kina na buru buru bo kena lo malagi bo. Be ready. We are living in the closing scenes of this earth history. Prophecy is fast fulfilling. The hour of probation are fast passing. We have no time, not a moment to lose. Let us not be found sleeping on God. Let no one say in his heart or by his work, may my Lord, delay his coming. Onitaka, ukimdona wekangu. En non te sono solo do viti. Ma UK na te un sing tambu di kua. Ka sing tambu ti UK viti. Ina rau weekenda. Menda na to mana tiku. Menda alon dina tiku wana kalu. Ka me ka kuni ndo weekenda. Me kune ni mode tu. Dela ngai da baka ulum bale tak. Ni vuni nonda molo molumu. Na vuna lebu ngambale tini saru imberembera. Na lesu mai na ngoni turang ni Jesu Kristo. Ojo sini tiki na ubia boleh kento kini niko kem dona kang. Ona no na ngone lela ngo te vita. Ona baka tau sipi boli mai. E ado me lumuti me tui. Ren nona le torne tutu bo tui ni sembula tiko saula. Me ado ni sa mate saula. Le torne tutu bo tui. E na chiko baka tui o ya. Duri tuko na balkani na dole singa. Kanya volta bu ni arai. Dana lo mana na buku ni leo ya. Luto ni bala da. Sudu na matai ni non rungani. Mati. Sa baki lao te bita. Na lutu kena banua da satu kena. Dia tabu toko na ngangali masu. Rongo bina kango. Gora no na breaking point. O te bita. Me realize ta keno kwa. Ni siang ni dona kaya usi bita. Me lesu tali wana kalau. Kaya kwa mbaka ya talangan no mitalo no ina mataka ni kuha. Sare re yali mbaka. Ve iko na nui bula. The blessed hope. Re way on you chuko. Na no mutosongo kemdo na wakango na bula ke bura. Rauni no masu na masu ni tebi te mataka ni kuha. Dabu to tebi tango. Lord, create in me a clean heart. Menon da masu. Membuli e lo manda na kalu. Na lo me sabsaba. And renew a right spirit within me. Kana kabango. Na tiki bubungo tebita. Kakina na kalu. This man after my own heart. Rau kino buana kalu. Me tiki una bata kitibita indoni lako. So, there's always a way out with God. It depends on us. E wato tu vika non to bolia kan buana kalu. Sekarang wasiabati kini ono. Na ilako lango kiam dona wekang. Tu rede tiko. Dini ni rongo bina kan na promise na kalu. But from now till the blessed hope. Tuko iloma endo na sequence of events. Tababini bina ka wala kalu ni siang ni wuni takabika. That sequence of events bakatarana kalu me rawa wala nga kini na ready ko tale. E nandua tale na rai menda bakan jinin takina that he is a mercy loving God. Yan ano dalak ni bulong ko from now
Throughout those events, Katerme, not by might, nor by power. Otkausakare, not by might, nor by power, but by my spirit, says the Lord. Kan sa bulot yung buru-buru ni ko kim doon kang o kailangan buru-buru libo doon bulot yung kinuguri na raw ni doon na vakilastar vakalibu na kena sa doka ulu sombu tiko boto tolo na buru-buru ngo. Ya, ena siyang ni raw ni dako kuwa. Ena raw nga, ena nona yalo tambu na kalu. Me pe buke beken. O masutiko. O baka binibina katakatiko ba na kalu. Na nona ganga mi kalibari. Ena ronondol na mbak sawati. Sa raw kinabuwa me omnipresence kem donal kang. Me raw tukina ninda takabu tukina na bibo sa kipakaungo. Mondo tiko may nasni buru-burungori. Akito tiko ay nasni buru-burungo. Sa raw nga nito vital no takan na binaka ni kalu. Amen? Sa raw nga nito vital no takan na kalilio pero nila kabu na kalu kibekyan. Enda kalungat na luti ni kavitu ni subaka romay. Ni rawana kalu. Me kau tikenta tani may kinang buto-buto kina rarami viva kurang buitaki. But let kamu ngana Miss White, but let us not be seen dropping our guard. Menda moderatiko na itabiliu e kadivikan tikina na kalu. Usaba ni ni kemdo na kanto. Eni tuku lek ni tiko na inui bula. Menda vitala no tak. Menda viwa sitak. Menda tukuna yani. Merawan ni kabango pita na ngoni salan dundua nga hasten the coming of Christ waya na nonda la kauta ni tuku vinaka ni nona listo la meno ngoni turango Chisu Karisto amerao talenga ndala baga rautu mendala ka ni ongo na nito kalu ito sawara katiko lo manitiko na wekango na songokolo tu baga viti mai Londoni mai Pertania o mai ngustigo ni kalu na mataka ni kuwa ni takan ndala baga lunga take baga tuto batkina sabaya na kelele. O sa sulele staltiko yani na bigaravi a vikem do na ndurluto. Laka. Nawalewu the sisa, nawalewu ni tuku na bimbolei na kami singatang binani ko kito inglanzi sa matagalip singatang mubiti. Una te walewu ni tuku. For the children that speak English that can understand a bit of Fijian, it's been a challenge, and the lesson for today is about perseverance in your journey with Christ. No matter how hard it might seem, no matter the troubles you face, stay focused on Christ and Christ alone. Not to your dad, not to your mom. Stay focused to Christ. Listen to him. Pray for him. And be obedient to everything that he sets in your path. Ona tabaleu na lutambu das buleu vitu mbere no me wasu bikime na kaloro na kwante ki ibutuko telingu sisa na kabina likuwa na kaloro na lutambu na me vandeo tatu me tu na sa de sureti kan tin tunga nda stingu singa tamba na dona sere o tinga na sere brother sisa e kera tunga kindere tine tunga songo na dona mas du bakal tatu.
Sabenak santo nanda masu manda. Pinaka levu na kalunga te levu ni mamerau ni levu tiku. Ena nomuni sing ni levu. Ki mami kelande tiku ni nomuni bosa. Dona ngau na turanga na yali na kalunga te levu ngo. Ni rau ni ki mami na mai sokalu tiki na batiki kemuni. E ki mami bakabiri pinaka ni sisula sakatiku na kela ngau na. Ki mami alun dino sakatiku bakawati. Ki mami kemuni. Pinaka levu na nomuni bosa. Ki bimbuli taltuki na matakani kuwa. Pinaka levu. Na nomuni siang do bosa lasu bakan dua na dona ndali ni ngau na. Pinaka levu. Na nomuni kotiki mami tani mai na mbuto ki na rarama e bakura mbitaki. Ningai busut ki mami. Ni mami siang tu ni do yalun dino ki kemuni. Ni mami siang talangani do yalun dino tu. En tabu ni kadib ki mami. Misa ambuli turang ni matani kuwa. Ke turang. Busut ki ni sininganga minima minganga en mataka menakan kuwa. Sama sulakana tambani verde ngo mai pertania na vanua dindi era tukina na itavi era ndinga rava sa masu nungu kalau ninga itu walaka kivira ninga baka lonjina takira tiku ninga sule vira intona ya lo turan merna wasi kimni kina kivira turan vina vanua era na bula kina na vanua nila kavaka vanua ninga ravi tavi era tukina nungu kalau merna Vina rarama sakatiku. Na kena rawu takitiku baka dodon na kemni tuku. Pero kaku nindo e baka ulumbali turang. Ni ochi ni ngono. Na ulo nor tombula na veli taki ni songo loto. Ninga e baka lunga taki erto. Kere kere rawa ronga tiro matakani kuwa. E baka lunga taki mami. Baka teto wat. Masulak talanga turanga na lutungo e viti. Wan turang kaslevu. Uni bola na tau nyau. Kere veli taki na songo loto do sa. Zerne talata. Na itavi ke msakadi msatu kina warau wa viti vika risto na mbaki ngo ninge vivu ke no kalo na kene na vaedur tiku na inaki na kene tu kena tobo le me rava kile kata kina lebe mni viti membali tikemni na wale ni na mami ni bulumbulu ni sa alta vike mama indol singa ni le ustel mai ni le coach ke mami na bunua na sentala kina na tangra rawa wata kena butungu Mina wale no ni sana baksuke kito no ni lom en singatambo binaka ni kuwa kena no ni sana marro kito kena man sana kito no sotal mendei e wuli lomai kito ni bula baya turang no ni me kaut kito ena bolo ni sa borota wat sai tunga turang ni kimta mate bala kim kerena bombo kodi mi bulan ruka ena mataka binaka ni kuwa kera monina silebe kema nom ni nganga turang Wesulte kema minum ni sul ni alo dondon. Marro kema mi kem tiku nga num ni serra me adaba nga ni sakila. Ke masu na kwa bina ke na ba takkere. Sanga sa tal na yada. Ena dai chisu nga ni msrondonu. Kaya ba kambulan dina dondona. Amen. Amen.